دادلان که بهجینه بهجینه لای کری سابا بخوینه بنه بینه لای فستیرانا بدنگی بلین بلورینه لای فستیرانا بدنگی بلین بلورینه لای بیجی بابی دریوین بوی دنگی زلال و هستی نتوی بلند بو سمبول باجار زاخو و هر چار پارچین کردستانه. هرچند ناو باجار زاخو ورگوتن دنگو ناو هنرمند کرد ایاز یوسف تیلی بیرا مروف. هنرمند ایاز یوسف کب ناو ایاز زاخوی نافداره لباجار زاخو دبیست صباتا سال 1960 ده جاوه خواهش جبو دنیای وکر. دمالباتا که نشتیمان پرور و هنری ده مزم بویه که مالباتا وی بناوه مالباتا دنگ خوشان دهات ناس کرن. ده زمانه که پر پچوک ده دنگی وی خوش هات ناس کرن. ده آهنگن دبستانه ده دسترا. هنرمند نمر ایاز یوسف بدل باقجیا خو رح سفک بونا خو وفاداری و حسکرناوی جخا کولاتی ویره نافدار بو. دوی درباره ده حوالی وی نیزیک سمیر زاخوی جبو رادیو رباس بحث زاروکتی حوالی خو ایاز یوسف دکه. تا عمری 10 سالیه جا مواهبی توی درکتن یعنی دیار بین دما گل زاروک و گل حوالت خو همی گلک شولت باقش و جان کرن ترمبیت چی کنش تیلی او تیلی هین انواع تیلا هنا اوید چمن شوان تیلا اوید شا بانا چی کت آنجی ترمپیلا چی کت رنگی ترمپیلا چی بکتن و استیرنه که پیوه صاب دستی میرو بادت و چتن دایره پیوه ایازی هاری کاری گل خلقی خود که گل جیرانی خود که یعنی او شبتیتن درونی وی درونک باقش بی انسانیتیاوی گلک بلند بی و دلی کسی نتهلا چه شوره هبا بو خلقی کرد یکی بود بوی مثلا ایاز هر بوم سیکی بوم فلان تشتی بوم بکره داشتن یعنی خدمت وی کسی کتن وی جیرانی. برای هنرمند نمر حجی خیری جبو رادیو رباس بحثا حسکرنا برای خواه جبو میوزیک هنر و ولاد دکه. خود جرازی ایاز تو ناس کرن یعنی هش سالت هفتی رادا نه و هش المدرسه سرطایی یا احمد خانه نه دنگی خوش بی گوه کی موسیقی هبی خدان شیام بی بس كو احتراف وكو انه برهمت خوبين تخاري ان كاسيتك نينا خاري حتى دسبيك صالت هشتيادا يعني اف چند ايازي كري كو جه خود در عالم دا چه کری و خلق کی و ملت خو بر همه اشیم بجم 3-4 سالت جیانوی یا دیماهی که بی یعنی اشیم بجنش 83 حتی 86 بی ایاز هنرمندکی گلکی ملتزم بی قصه هل بجار قصه باش آوازت باش پیوت باش چو گلک حش ملت خود کرد گلک حش کردستانت کرد. یوسف پشتی کو بری خدا دبستانه دناف حوالین خدا کسی کی جهیریزی و حس کرنه بو و دوی دمیده جبو حوالین خود دسترا حوالی وی سمیر زاخوی بحثا وی قناغ جیانوی دکه. ایاس معظم بیو شو مدرسه المدرسه جيك بشيو مثلا روزانه سبيدي طلبه خريج تكرن بو تفتيش باقجيه وما باقجيه تشي توساني الوي دمي استرانجي تقولن استرانت
خوش يعني بيت دلبكر كو طلبة بي خوش ببن وجوكي جوان وخوش بيدا بكتن مدرسة دا ما مستوي بي جالك حاجات كده عندي تشجيع بي كو أيازد بنمالك داي معظم بي أو بنمال همي دنك خوش بين دنك بيج بين مثلا بابيري أحمد دنجك جالك يعني روان هبي دما بانك دابا دولو برد زاخو جندة الدولو برد زاخو دنجي بتجهشتا وان جندا هنجي ما يكو أو نبي يعني كو دنجي معظم بكتو أبا نبي شان دا تني دنك دايركت يعني مش دافي أبي بانك دا بابي يوسف أوجيك دنجي جالك زلال خوش بي جالك شعرة جزيري شعرة نالبندي تقولن آواز يعني هل وصل مامي علي ملا علي أوجيك قرآن خوين بي وخريج مدرسة تجويدي بي تجويد كرنا قرآني و مزقفتا كما مزقفتا مازنا زاخو تعيمي بالبيلي كارتكر وك مثلا بو بانجي وهل وصل بو خطبة جمعة يعني أبي قرآن تخاندو يعني مراسم تشيك ديني بيكتينان د سالا 1982 دا یکم ستران خوایا من دید جارا عولی بلاف کر. ایاز یوسف خودان 3 البومانه و 12 ستران وکو ویدیو کلیپ تومار کرنه و هجمار ستران نویین تومار کری گشتن 65 ستران و پشتی که هر یک جه سترانین بسکیت زراون و اگر دنیا همی گل بن آوازین وانساس کرن ایاز یوسف بوستر که کمازن ده اسمان هنرا کردی ده. نخاسم کو گلک شف بهیرک به هوالین خوره اردوان زاخوی، صباح زاخوی و سمیر زاخوی و هجماره کدن جهنرمندین مزن رپیکتانی. كشكب شالو كامرة كراس لوندي البرة جد كازي ماريت رشيد لو سركر يا شرة كشكب شالو كامرة كراس دوی درباره ده هنرمند سمیر زاخوی بحثا روژین خواه به هوال خوره هنرمند نمر ایاز یوسف جبورا دواری باز دکه. هر وصا أمشي كل بنا مالا ما أم نزيك إيه كنجلك مامي خد بت زوايا من حفظ بيها من يعني خوش كم يجي ماما وياه وأم جالك بين يعني أم جالك نزيك إيه بين بابا ميجيك موزيك جنبي وأجيك موزيك جن يعني ما كوارك باشد كده. جبر دكتاتوريا ريجيما بعثي عراقي ويدمي وقدغ كرنا نافي كردستاني هنرمند اياس يوسف د سترانين خدا ين افينيه ده آماجه بكردستان دكر هنرمند اياس يوسف كردستان دمكي مينا بخشي گلاد ديد و دمكي مينا جياني ديد هر وها جنوروز و يارخوا كردستان را هر دم دسترا مينا سترانا ويا نافدار كو هر كرد پرورك بهستيا چبكم اس بسكين تزراون اگر دنیا همی گل بن ولات من بخچه گلانه هر وها ستراناوی على سر نوروزی تانها و پشتی بار کرناوی آهنگین نوروزی و دیلانین وی لهر 4 پارچین کردستان تینه گریدان و ستراناوی هر روژا نوروزی سینور دنافبرا هر 4 پارچین کردستان دروخینه و هستینه توی و حس کرنا کردستان لبا کردستانیان بلندکه جشنا ما يلبستو إيكم أو نوروزا بكاجون أقريه الكن سريريكم د دسپیکا شر د ناوبره عراق و ایران ده هنرمند نمر ایاز یوسف جبر لشکریانه چار تبلی ارتش عراقی بو و تبی همو استنگیان ایاز یوسف خودوری سترانا نکر و شف بوهیرک به هوالین خوره ساز دکر داکو ایش و آزارین خواه جبیر بکن. پشتی ستراناوی على سر نوروزی ایدی جالی رژیما بعث یا عراقی و راستی استنگیان دهات دوی درباره ده برایوی بحثا هرگولین چاوانیا جیان جدستاناوی دکه. پشتی سرودا نوروز گوتی و چندم گوتی او سترانت اوینی جی دو گوتن طامکی سیاسی رژیم کرد سر خودا دست رژیم گهشته
حتی گیان خوش دست دا 20 هیوائک سال 1986 الباجير ميسل مستشفى ميسل يا عسكري شيان بشيواكي بريكاكي خويناوي جحر بكن چكو خلالي 24 ساعة دا آن بيجا 48 ساعة دا كمتر 48 ساعة دا گیان خوش دزدا چكو شنبيه تقريبا 18 هيفائك 1986 بيتخوي چوي مستشفى چلينبي یک شنبه ماي 19 دوشنبه گیان خو جدزدا شي دست رژیم گشتیه وجا پرایکه که رژیم جي گلک ریک هبین گلک ریک هبین هکا ویاوا مثلا تشتكي بكت عن ضرركي بكت جەماوەر و حەسکەرێن هونەرمەندێنە مرد دەمان بخاک سپارتناویدا تەرمێوی دانین لەسەر ملێ خۆ و لە تاخێن باژارێ زاخۆ گەراندن و لەسەر قەویتیاوی لەسەر دەنگێ ستراناوی یا وڵاتێ من بەخچێ گولانە لە گۆرستانە زاخۆ بخاکێ سپارتن. بلبلێ کورد ئەیاسی یوسف پشتیبارکردناوی بدەهێ ساڵان لێتانەها هین دەنگێ سترانên wî li ser yara wî Kurdistanê û esmanê Kurdistanê tê bihîstin. هرتبتني